nk'ibisanzwe nkuko nabibabwiye, ni ukuvuga ngo uraza hano muri Chrome, uraza ukirika hano muri Chrome, urakirika kuri Chrome, usacinga aha ngaha handitse, wandikamo chat GBT, yego, no kwandikamo chat GBT, ugakanda search, urindire ifunguka. Ni uburyo bwiza cyane buri gufasha aba content creator cyangwa se n'undi muntu wese ushaka gushyira ibihangano bye hanze bitewe n'ibyo ashaka gukoraho. Urahita uza ukande kwa aka ngaka, kano chat GBT, uyikandeho urindire bifunguke. Guys, ndakwinginze iyi video uyirebe uyirangize. Ni uburyo bwiza buri buze kugufasha ko wa creatinga video yawe, cyangwa se ukaba wakora inkuru runaka, inkuru imeze neza. Urabona ko aha ngaha birimo birafunguka. Urabona hano, aha bari kubaza ngo ask anything. Reka dutayipinga wenda tuvuge tuti reka bifunguke, ndabona connection what can I help you, niko bari kutubaza. Noneho ngiye kwandikamo ni how to cook a fish, yego, how to cook a fish step by step. Urabona ngiye mbajije iyi chat GBT nti ni gute nakiteka ifi step by step, akantu ku kandi, yego, ukande kuri akantu kazamuka ugakirikeho. Ubwo nuvuga ngo wowe urayibajije, reka zidusubize. None ibyo nuvuga ngo text iri buze kuduhereza, text iraza kuduhereza, ndabireka ahantu turi buze kwijyana, badukorere video imeze neza, video nziza, badukorere video imeze neza. Okay, noneho baratubwiye ngo here is a simple step by step guide to cook a fish. Ngo using pan frying, one of the easiest the taste method. Ingredient ngo whole fish or filter, example tilapia, snapper, ubwoko bw'amafi, ukifashisha umunyu na pepper, ukifashisha lemon, no garlic na herbs, ngo si ngombwa cyane n'aka ka lemon si ngombwa, na oil. Ngo none step by step ni ibi ngibi. So ngo ibi byose tugiye kubikopiya. Ukimara kubona iyi text, uraza hano ukora akantu ka copy, yego, ukande copy, urakirika paka ubonye akajambo, urabona ko bivutse ko nabikopiye. Sasa rero aho ruzengiye, reka tuhajye naho. Urakirika kwa kantu ko guteranya, ubwo uraba uri muri Chrome yawe, yaba muri mashini, yaba muri mudasobwa, aho ushaka. Ukirika kwa kantu ko guteranya, noneho usacinge aka kantu urasacinga in video dot cyangwa se AI, in video AI zirahari nyinshi, ariko iyi ngiyi niyo tugiye gukoresha. Reka dukande enter. Noneho urahita uza aha kwa aka kambere, uhita wakirika. Tugiye gukora video, mubyirebera n'amaso yanyu. AI ahantu igeze rwose iri gukora ibintu by'ibitangaza bikomeye cyane. Icyo ngusaba ni ukureba iyi video ukayirangiza,
none nawe ukikorera utuntu twawe utavuze ngo ugiye gushaka baki ngabo kugufasha ngo gukora amavideo. Oya, AI irabikora kandi abantu bari guhembwa amafaranga menshi cyane ku ma YouTube n'ahandi hantu henshi hatandukanye mu buryo budasanzwe. Urahita ukirika aha ngaha kuri generate video, tuhakirike turindire afunguke. Yego, turindire bifunguke. Aha, nugera aha ngaha baragusaba gucreatinga account. Uhita ukoresha aka kantu ka join using Google, bihita bikujyana kuri email yawe ushaka, uhita ukirikaho. Reka nze tubikore nabyo mu birebe. Reka tugakirikeho turindire gato bifunguke. Aha ngaha bagiye kunzana ama email yanjye mpitemo. Rwose ndakwinginze iyi video uyirebe uyirangize utazasigara. Genda koresha iyi email ya mbere ntacyo bintwaye, kanyikirikeho. Ndimo nda creating account, ntacyo bintwaye. Iyi video muyirebe muyirangize kabisa, kugira ngo namwe ubwanyu mwikorere utuntu twanyu nta zindi mbogamizi zihari. Okay, nkande continue hano, nkande continue. Alright, okay, ndakeka account yamaze kuba created. None ubwo tugiye gutangira akazi. AI ziri gukora ibintu bidasanzwe pe. Irakwigisha ibyo uyibaje irabigusubiza. Nka gutya twagira gutya ngo ngiye gusoma muri dictionary, ntabwo bikiri ngombwa. Urabona banzaniye amazina, nkande continue, nkande continue. None hano ngo how did you discover, ahanga ndumva atari ngombwa ariko ntaco. Ngo iyi amakuru ya ChatGPT yakuye hehe? Kuri Watermark se, kuri YouTube? Okay, ngerekana ariko nabikuye kuri YouTube kugira ngo habone ikintu kihuzuzwa. None aha ngaha ibyo ugiye gukoraho, content uri buze gukora nahanga uri buze kubikorera. Noneho content creator, ubwo kuko niba uzazura bugiye gukoresha ibya YouTube urakanda hano kuri content creator. Noneho nkande continue. Noneho bakubaza igihe wavukiye, kanishyiremo ibi ngibi, ariko ntabwo navutse iki gihe. Ntabwo navutse iki gihe. Kankande continue. Okay, katurindire bifunguke. AI ziri gukora ibintu bidasanzwe, abantu benshi ziraza kudukura mu kazi mu minsi iri imbere. Okay, noneho turindire bifunguke. Okay, kuko ntabwo ari byiza gukoresha application. Kanda hano kuri akantu akangaka k'agakubo bivemo. None sasa rero aha ngaha none tumaze gucreating account, tugeze no mu kibuga cyo gucreating videos. Aha ngaha ngiye gupestingamo iki, ya magambo nakuye he, hahandi niho muri kubyibuka. Ndakanda ngumishemo agatoki, iyi paste dore ngiyi yaje, iyi paste andi paste ya magambo yanjye ngaya yose dore ngibi. Niba mubyibuka, niba mwakurikiye neza dore ngibi, aho batubwira ngo ni ukwifashisha salt and pepper, lemon. Aha, none ngira aha ngaha ndagira utuntu ducya nkuramo nk'utwanyuma, ngo want specifically. Aha, utu twanyuma twenda aka kanyuma urabona ko ntabwo bijyanye. None hari igihe wahita wibaza uti, ku muntu udatumva ururimi rw'icyongereza, igifaransa kirakora nacyo. Ubwo iyo ushaka uhita ubaza iri hariya twahereye muri ChatGPT, ugahita uyibwira ngo translate this in Kinyarwanda. Ako kantu ako gusa. Cyangwa se ukayibaza mu Kinyarwanda iragusubiza mu Kinyarwanda. Nuko ngiye nakoresha icyongereza nabyo ntacyo bitwaye. None nurangiza uhita uza ukande hano, ukande kwaka gafresh. Yego, ugakirikeho. Reka nkakandeho ndindire bari gucreating iki. Ngo please wait while we are create your creation. Okay,
bari kubicreatinga rwose video iraza imeze neza rwose ku buryo nawe urayireba ukavuga ati AI ibyo ziri gukora ni agatangaza. Analyze kuanalyza bari kuyitekerezaho, okay, bari kuyimastaringa babirangije, bari kubitegura no ngo kuri tuva ngo tugiye kudirectinga video runaka ngo mugire gutya, ibyo nibyo iyi AI irimo rwose ntabiciye ku ruhande. Iyi AI nuyikoresha neza wowe uri kunkurikira cyangwa se unkurikirana umunsi ku munsi, iyi AI nzi neza ko izagukorera ibintu bidasanzwe. Ni ukuvuga ngo niba udafite channel uyicreatinge wifashishije iyi AI ukore video nyinshi zitandukanye nawe urya amafaranga kuri YouTube. So turarindira gatoya. Okay, turarindira gatoya. Bikunze gutindamo gakeya, ariko ahangaha kugira ngo kubera ko bisa urabona ahangaha gutya bimeze gutya, bisaba kwishyura, yego, ariko mu buryo bwo kwirinda kwishyura turakirika ngiye nshaka video, reka nkora agashoti ariko kandeke video nta kibazo, noneho nkande continue, sibyo? Niba ngo gutya bimeze, reka dukande continue. Ahangaha ndakanda hano hasi kuri continue. Turebye hano bagiye kutubwira niba bagiye kwicreatinga. Okay, bari kwanaliza video, bari kuyitekerezaho ngo kwitekerezaho ngo bamenye ngo video iraza imeze gute. Kuri aba bari gutegura script, yego, ariko nk'aho bagiye kwanaliza bavuga ngo video iraza imeze gutya 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 gutya. Umuziki uri buze kuzamo found music.